Hadin bau MLA Kamlim constituency ubaroni vilendo ulamino naka party congress pat ulalai penyaso Syaka National People Party NPP kabadai ka party kabayalam mentah yaka sorkar MTA tu gumta kibabun kilami kicingkento persya ya ubaroni vilendo lengba kirinsan joka social media ha kabaka we ka karwo kabalato akaransan joka Facebook ka grup antor ka ong kumni habakudi kumbalong ki MLA mensua sanklur terwa ka NPP yaki kumba kipen pau bat plahi mentaru ubar roni MLA ru upla basya terwa pisa yu baik ya kadeka video pentip nang nengi snow tu shai baka pisa kadai ka ningkong du hakmat jongki MLA jongi kaladai yanga yapi ki pajba hau arja arplai mensua banjid baik ya ka NPP ne BJP direct ban yaka budget yaka Kongres UDP kumta terter ka jinya kun hari khasi jantie hausnem aja arpura kalong hapdeng upajba batki kato katne ki MLA jongi kibadon haka sorkar bat haka deka video ubar rodi mensua haka por bodong don berkapati Kongres ulapan pausai baladon ki weipat ki parti ki bawar man kro yu daka peterwa daka pisa kentup yaka parti NPP UDP bat TMC handrai nakaleng jong ubar roni ulapan pau bola kentai yaka deka cingterwa namar badai tangkas seng Kongres kabalaban ai kecing syakri berban shinshar yaka jaj bendriu yaki kun kikti yaka kur ka jaj ban yada naka jingsha thombor dai tangka parti Kongres ong ubar roni vilengdor dauta wasabi ni tadi ke seng Kongres dai nanta bangangas kan makadi ke seng mengapek kinongrem ngapek kimatre kam jani ke seng nong kadi ke lembah kadi ke seng ngala menteri nanta jai menreu ngala menteri lembah ya karoi ke parti dai nanta ngade to ya pi labong ki seng ki bon kro yana dai basion kro untuk pun kro bat ke terwa daki pisa daki tengkang bat NPP bat UDP bat TMC tuan kro yana rengang ngong en nomor nanyang scam makanya ka seng ke pangaso tho ngala ban sekri ya ka jai ban reu ngala ban sekri ki kon ki ki lejong ya ka kur ka jai lejong pan ai ke jinga dan ta ki jing sa thombor di tang ka seng Kongres